UThumlisa okhuluma kule video uphoxeke kakhulu eGilo AVBOB. Uthi-ke ushonelwe ilunga lomndeni. Leli lunga lomndeni lishonele eGoli kodwa elase-KZN. Inkinga-ke ziqale ngenkathi sekucelwa abaka-AVBOB ukuthi belethe umzimba bewulethe e-KZN. Bengicela-ke mlaleli uthokozele-ke nansi ividiyo elandelayo ebese ushiya ikhomenti ukuthi ngabe uthini owakho umbono ngalolu daba. Ngendlela engiphathwe ngayo abantu abafanele ngabe bayangeseka namhlanje. Ngilahlekele ilunga lomndeni ibe ngilikhave kwa-AVBOB. Mangilikhave kwa-AVBOB ilunga lomndeni lishonele eGoli lifanele litransportwe lisiwe KwaZulu Natal. Bangifonela ke ukuthi angize kwa-AVBOB wase-Jackals Creek eGoli. La ngiye khona izolo ngekhathi zantambama ngafike ngathola usizo kusisi uSusan Masemola. Usisi uSusan ungitshela ukuthi ke no futhi indlela esisebenza ngayo ke thina lana uzokwenza kanje, uzohamba nomuntu niyesibhedlela la kushone khona ubaba nenze imfanele lezi enjwayele ukuzenza zesiZulu, kodwa kufanele ukwazi ukuthi imoto ezohambisa ubaba KwaZulu Natal izobe ihamba nabanye abantu asebedlulile, meaning bazoba bawu-3 ngoba ngokuchaza kwakhe bekukhona umuntu wase-Free State, kube khona kuzoba khona ubaba, kube khona nomunye futhi wakwenye indawo emotweni eyodwa, kube selingabe bikho ilunga lomndeni bezobe iphethe ihlahla. Ngamphikisa ke mina ngathi angiyazi into enjalo, ngaze ngize ngizwe kuthiwa iyenzeka at all. So okube sekulandela lapho ke uthe cha bhuti ngoba sekulate ngizacela ukuthi unezithuba kusasa ufike ngo-10 ekseni ngizobe sengikhulumile nabaphathi bami ngibachazela ukuthi uthi wena ucela ukuthi imoto ihambe nelunga lomndeni ozobe liphethe ihlahla nobaba yaseboxini ihanjiswe ekhaya. Nangempela ekseni ngifike ngathola futhi uSusan namhlanje ekseni. uSusan wangitshela ukuthi abaphathi bakhe bathe if mina ngifuna imoto ezolayisha ubaba nelunga lomndeni ozobe ephethe ihlahla kufanele ngikhokhe imali ye-transportation ewu-6,500 nakhona futhi kufanele ngisayine i-waiver ezobe i-protector bona should kwenzakala i-accident endleleni. Ngase ngithi mina ngicela i-contract yami khona ngizofunda a certain portion echaza mayelana ne-transportation of a deceased. Bayiletha sayifunda phambi kwabo, kubhaliwe kwi-contract ukuthi if unelunga lomndeni elishonile kufanele balitransporte from another province to another province, kufanele kungenani kube ukuthi lowo muntu usekhokhela ipolisi inyanga ezu-24, mina ke sengineminyaka ewu-15 ngiyikhokhela ipolisi. So njobe sedlulile bengilindele ukuthi bazongitransportela ngendlela ukuthi emotweni kuzoba khona udriver, kube khona ilunga lomndeni ezophethe ihlahla bese kuba khona isidumbu. Bangiphikisa nabo namhlanje bese ngithi ke mina ngicela angibizele ongaphe kwakhe. Wambiza ku supervisor, office supervisor wakhe uma Fidiso Maja, ungixolele sisimangele libize kabi igama lakho. Ufike naye wangichazela ukuthi cha bhuti ngeke u-AVBOB ufuna u-6,500 we-waiver ne plus usayini waiver yokuthi umuntu ozobe ehamba nelunga nesidumbu uma kwenzeke accident bona ngeke baze bakhokhe for lowo muntu lo. So kuthe mabebala ke sebebala nokunye ke ngoba bengifuna ibhokisi ethize kwafanele ngikhokhe extra futhi kuyimali yebhokisi. Lokho anginayo inkinga nakho ngoba vele wonke umuntu mawufuna ibhokisi elingathe kuba ngaphezulu kwemali oyikhokhelayo kuya-understandeka ukuthi uzoyikhokha imali engaphezulu. Kodwa engifuna ukunixwayisa ngakho nengifuna ukunazisa ngakho ukuthi uzoyithatha i-contract kwa-AVBOB usitshela ukuthi ngoba ibhaliwe nawe utshelwa yilo kubhalisa ilokhuza ipolicy engachazeli in details ukuthi kuzokwenzakalani. Wena uthathe wazi ukuthi ilunga lakho lisebenza le eCape Town, wena ula KwaZulu Natal, masifika isikhathi bakufuna imali ngaphezulu. Kulungile ke ngibe sengibatshela ukuthi
ngicela ngiphi ithuba ngibona ukuthi ikhona indlela engenza ngayo ngokuthi ke leli lunga lomndeni wami bikade futhi ngilikhavile kwenye yenkampani ezikhona ezinkulu la South Africa ngibe sengifonela yona ngababuza ukuthi ngicela ukuthi ikhona into engangisiza ngayo mayelana ne transportation yeyo ukuthi ningitransportele ubaba. Bathi no, ubaba wakho somtransporta mahala kuphela thina wena sitshela indawo esompick up kuyona simthathe simuse eNatal somhambisa kuyona emotional kaAfbop mahala. Ngibuyeke ngibachazele ukuthi cha kunenkampani enye bengikhave kuyona ubaba ngicabanga ukuthi ngimangayifihli nje leyo nkampani uOld Mutual uzongitransportela mahala umzimba use kwaZulu Natal base bethi bona hayi kuvumelekile lokho usho ukuthi ke bayawu minus lo 6500 emalini bekufanele ngiyikhokhe savumelana ukuthi cha kulungile qhubekani nomsebenzi wokungifihlela ubaba. Inkinga iqala lapha ke futhi sebevumile ukuthi bayavuma ukuthi uOld Mutual uzothatha isidumbu from emotional yabo usise kwisidumbu sabo eFriday. Sivumelana ukuthi kusasa ngo9 ekseni sorry ngibatshela ukuthi bathe Old Mutual kusasa ngo9 ekseni imoto izobe isiready ukuthatha isidumbu emotional yabo isihambise ngendlela mina engifuna ngayo which is izoba imoto nesidumbu nomuntu ozobe ephethe ihlahla ihambe from la ngifuna ihambe khona until izifike ekhaya mahala bavuma ke mase ngibatshela ukuthi imoto izobe ikhona ngo9 ekseni iyo pick up isidumbu emotional yabo. Bathi athi ke usisi uSusan ngizobuyela kuwena ngisazobatshela ukuthi sebevumile kwenye indawo ukuthi bazolayisha isidumbu. Ngicabanga ukuthi kuphele u2 hours wabuyela ke mina usisi wangitshela ukuthi cha webhodi asinayo inkinga ukuthi lawo bantu bamthatha ubaba kodwa ke indaba izoba sekuthini sine service thina esobe sinayo lapha ya emotional wethu sicela ukuthi nize from 11 kuyale nizolanda isidumbu. Ngithi mina sisi anikwazi ukuthi nifike ningithembise izulu nomhlaba mase kufanele ningenzele into nihluleke ngize neoption mase ngize neoption niphinde futhi nina inconvenience ngesikhathi into engiyicela nje isidumbu nisifake emotweni imoto izosithatha ihambe nazo namaphepha aphelele and then emva kwalokho kube sekwenzeka ukuthi ngibe sengimtshela usisi ukuthi ngicela ukuthi kusasekuseni isidumbu sibe sesilungile ngo9 wathi yena lalela bhoti thina isikhathi esikunika sona 11 kale. So ke into engiyibukayo njengomuntu oshonelwe nomuntu obhekene nalokho abhekene nakho njengama lukuphuzwelo kanti kubantu bakaAfbop ngiba sathe ngizama imizamo ngala ngifuna ukuba ukuhlangabezana nabo bayangichitha bangitshela ngabaphathi babo ukuthi abaphathi babo bathi mangithi ke kubona ngicela ukuthi ngikhulume nalabo abaphathi babo da not where to be found ukhuluma nabo bakhuluma nabo bona efonini kuphela. So ke ngizama ukuthi ke usisi uSusan nosisi wakwamatsha bazamile bangakuzama bangisiza ngendlela bangisiza ngayo kodwa nikwazi ukuthi uAfbop ufike wabhala into phansi kwicontract ukuthi uzongithathela isidumbu mahala usise kodwa bona sebethi bazosihambisa nezinye idumbu nehlahla engekho umuntu oyifamily member. Kuyangihlukumeza lokho kungihlukumezile ngeza neoption enye mase ngithi kubona ngizolanda umuntu wami ngo9 sebekuyibona futhi asebethi bayadelay abashongo nakhona ukuthi ngo11 bathi from 11 kale meaning isikhathi sabo futhi akusisisikhathi sami ngithi mina kubona sazohamba indawo ende cela ningizwele nivule omunye umnyango ninginikeze isidumbu ngicabanga ukuthi emotional kunemnyango wodwa ninginikeze isidumbu ngihambele kuze ngizokhuleka nani nisaleke la iGoli nibe right bese ngiqhubekela nomsebenzi phambili nginikeze le mali difference yecoffin ebenifuna siqhubeke nomsebenzi azwani. Angazi ukuthi ubani ongakhuluma na somebody somewhere ongakwazi ukuthi atshela abantu bakaAfbop ukuthi ababe nozwelo abantu mabeshonelwe. Number 2 into ebhalwe phansi lapha kwicontract ake bazama ukuthi bayigcine iyo
bhekana nomunye umuntu ngelinye ilanga mhlambe ongeke azabe nawo lo 6500 ngelinye ilanga, noma abe nayo enye option yokuthi afonele enye inkampani njengoba mina ngiyithole kwenye inkampani ingangisiza mahhala. Ividiyo ngiyenzele ukuthi nginixwayise ukuthi uma unamapolicy aka-AVBOB, review them because uzoba nenkinga ngelinye ilanga. Njengomuntu ophatheke kabi-ke ngithe angeke nginixwayise, nginifundise